veľmi vulgárnych vecí. To sme nemuseli robiť. Ale pokračujeme v príbehu a tak to nám vyzerá, že dačo dneska ešte stihneme. Takže dokončíme to, čo sme začali. Taurus. Ty si taká skala. Som pripravený. I'm ready for your task. What I'm about to tell you is between you and me, and nobody else must ever hear about it. Understood? Sure. We have a problem with a guy from the new camp. His name's Mordrag. He's been stealing from the ore barons. Of course, that applies to a lot of the rogues in the new camp. But this guy has the nerve to come to our camp and sell our stolen goods to our boys. He's gone too far. But he knows I can't do anything about it. Why? Because he's under the protection of the mages. Sounds to me like the mages are your problem. Yeah, but they're a problem that's hard to solve. A few years back, one of the shadows tried to stab the High Magician of the Circle of Fire while he was sleeping. They found him later in the Outer Ring. In fact, he was scattered all over the Outer Ring. Tak no, ten chlapík robí problémy. I'll take care of it. Ne, to som nechcel. Aha, dobre, to môžem. Ale ja som chcel o Mordragovi a postaram sa o to. Where can I find Mordrag? You'll find him at the south gate on the other side of the castle, just beyond the entrance. The bastard wouldn't dare come any further into the camp. I'll take care of it. Na krutého chlapíka. Takže ujíždní, to bude tady. Krásne mesto, veľmi pekné. Obdivujem to tu. Pane. Takže hľadajme bránu. Ujíha. I keď nejak si myslím, že ho nedáme. Pozrieme sa, Taurusová objednávka prejти do starého tábora. Takže ešte nám dá Diego jednu skúšku a do tej sa pustíme radšej hneď ako potom. Takže urobíme to asi, jak Diego povedal. Hey man, I'm Fisk. I trade goods of all kinds. Takže máme nového toho obchodníka. Ten nám môže poskytovať veľa užitočných vecí. Fisk. Nájdeme ho tu. Sa hýbeme. Hey, newcomer. I'm Mordrag. You should remember that name. You can buy any kind... Dobre. Tak nevyzerá dosť slabé, ale no, toho nedáme. Ideme za Diegom a u neho sa spýtame na tie jeho questy vlastne, čo on od nás chcel. Hey, you! I trade in swamp weed and potions from the sect camp. Ne, nechcem bažinu, ani drogu, ani feťak. Ty feťak jeden priblblý. Neuráž sa. Takže, čo? Je tu veľmi divní ľudia, sú tu normálne. Sa ich začínam bať. Jeden je tu ozbrojený, taký magovej ho chránia. Potom druhý je obchodník čierny. Nie som rasista, upozorňujem. Potom a tretí mi tu ponúka drogu a pritom vyzeral na 14-ročného chlapca. Skvelé mesto. Úplne excelentné mesto. A o chvíľku budú aj dlhšie videá, že si nemusím kontrolovať čas, také polhodinové. Dúfam, že to sa vám bude oveľa viacej páčiť. Diego. Hej, ja si tam chcem sadnúť. Uhni, Diego, ja si idem sadnúť. A neškrab sa na tie rici. I've talked to Thoris. And what did he say? He says that I can join. Looks like I have myself... Do we start right now? First, there are a few things you should know. What about... The two other camps split up to pursue their crazy escape plans.
There's the new camp in the west of the colony, where the mages think they can just detonate the barrier as soon as they've scraped enough ore together. And then there's the sect loonies in the east. Their camp is in the middle of the swamp, and they're praying to their idol to set them free. He hasn't responded so far. If I were you, I wouldn't waste my time on those madcaps. Aha, dobre. Co musím znať, aby... What do I have to... If you want to join the camp, you'll have to earn some brownie points. There are a few influential people in the outer ring. Most of them are shadows. If you manage to impress them, it'll earn you a few brownie points. Then you'll have to stand the test of faith. Besides, there are a lot of skills every new arrival has to learn. The more you learn, the more valuable you'll be for us. To bude dlhé. Toto bude na dlho. Toľko skúšek, no, dobré. Who can teach me? Start with Fingers. He's the most skillful among us. If you keep your eyes peeled, you'll find other people who can teach you. Where can I find Fingers? His hut's kind of hidden. It's next to the castle wall. Just start out here and go towards the arena. When you're at the castle gate, go down to the left, and you'll be heading for the arena. What's the test of faith? You have to go to the old mine. There you'll meet a guy called Ian. He'll give you a list. This list is important. It contains all the items. They'll get the stuff with the next convoy. No problem. Yes, there is a problem. The new camp must... Like I said, the list is important. If you do it right, you'll get much further. Dobrá, takže začal by nám to mohlo stačiť. Take care. Dobre, potom sa na všetko opýtame. Ak hovorím, čas nám beží, takže ideme. Aj my bežíme. Iba však ti tu stoja. A najmä tí stráži tu stoja. No, nevadím. Takže asi ten zoznam zoberieme a kúsok si tu robíme väčšiu reputáciu. Zatiaľ to nemáme až toľko, ale čo si pamätám, tak v dvojke, no v Gothic 2 tam bolo to oveľa viacej. Našli sme pohár. Bečka. Skúsenosť. Ďalší úroveň. Dobre. A ďalšia borúka, normálne. Pivo. To sa zíde. Robíme, poznám tu ešte nejakú skratku, tak nepoznám. Budeme to proste musieť presprintovať a tak to prežiť. Uložím to niekde pri dole, že sa tam potom dotrepeme. Teraz nebudem expiť, na to tiež urobím také party, že doplním napríklad part 4 expenie a od toho sundáme to. Týchto mám rád, plus ťošik môj. A ďalšia vec, že napríklad v Gothic jednotke je aspoň podľa mňa lepšie toto urobené, to bojovanie a fajtovanie. Ale to je čisto len môj názor, takže to vás až tak nemusí zaujímať. Takže bežíme, určite teraz ten vlk pôjde za nami. Počujem. Ježiši. Help me, please. Bežíme. Takže už by sme tu aj boli. Jori. A ďalej, určite sa všetci teraz, že jak to, že si to pamätám, že ide ten dol. Toto sa nedá zabudnúť, ale ešte jedno, tí, ktorí sa to chcete ísť normálne ešte kúsok, kde zohnať mapu aspoň k tomu dolu, poradím vám, že tak sa opýtajte Diega a tam jeden taký chlapík. Najprv vám bude chcieť dať na to zľavu, za pár rudy, tú mapu ako, ale môžete to urobiť tak, že proste že ho sa budete vyhrážať, je to veľmi slabá povaha, mne ju hneď dal. Ale najprv, že povedzte, že Diego ma poslal, alebo niečo také, čo tam budete mať, že Diego to a toto, hej. Takže sme v dole, mali by sme to ešte stihnúť.
Ej, rup. Hej, čo? Nie, nebo nekradnem ti rup. Som milý človek. Tak divne na mňa čumíš. To čumíš. Čo čumíš? Hej, kam to čumíš? Kde to pozeráš? Tam? Či tam? No, nevadí. Ideme ďalej. Strážca nás neza čo? Strážca stráži. Nevadí. Som doplatený. Bráni byliny. Nemám ich rád, lebo dávajú manu. Čo tak pozerám. A ich tu strašne veľa. No, nepresne tu, ale v respektíve v celom gotiku. Uíha. Kde nájdem toho Lana? Či koho to? Lana, hej. Lama. Šli sme Lana. Lama. Uíha. Okej. Ďalšie. No, možno ich predám. Tu je podstata všetko zbierať, potom to dobre predať. Niekoho mi to pripomína. Ulbert, hej Ulbert. Lebat. Dobre, nenaštval sa, máme šťastie. Co je v tom škole? What's in the... That's none of your business. Hej, no, kľud, no. Standing around for so long must make you thirsty. You bet, man. I could use a good swig now. Here you go. Thanks. Takže my sme takí milí ľudia. Podali sme mu vodu. Proste, my sme anjeličkovia. Is there anything Some chest that we store supplies in. The keys disappeared. disappeared? I bet Aleph was involved. That guy can't... Listen, Ian... What? Without me? Well, I'll collect my share. Let me pass. Aj, no, kľudni sa, hej. Ideme pod akom, Albert? Ne, ideme pod akom. No, poď ideme. Pretože ideme sa asi napiť, no. Krásna technička. A našli sme Lana. Dobre, to by mohlo byť všetko. Určite nám dá zoznam, takže... Let me pass. No veď, kľud, neser ma toľko už. To by mohlo byť všetko. Albert ma hnevá už. Furt hovorí, že nechaj ma prejsť. Hey, you, there was no grilled meat at all. Oh, I guess I must have been mistaken. Let me pass. No, ale už ma ser. Dobre, pre dnešok to bude asi všetko, takže majte sa. Uí.